Omuruterane rw'abatura hamwe n'ab'ebyo kwerinda omujwekye rwa purezidenti yaragira abatura boona abatemagwire emisiri n'okwosya obutura bwa Kabugumira okukwatwa ngu ahabw'okuba amaju n'emisiri ekaba etiine enshonga yoona. Hati kuturareke ubwo otemere mtumba nchakari yatemo yananka nchakari yatemo wananka tukakuba kamaniro ikaba chain of malicious damage. Kandi we ASP Katongole Moses Community Liaisons Officer yajumirira omuze gw'orugambo omu batura kunugwo guretire obuhenda biragiro. Akumanya mahembe nyendo waniko mkono kamera nzizi tiye kureba mkono ati ekikumanyisa timukumanya ki hati bera byomugamba byemukora n'oruki n'orugambo omwanya ogwo kufa n'orugambo rwanyu okugambaho n'abatura abayetaba mu rukiiko oru bo bayoreka okutiina n'okushoberwa ahabwe bikwija nibiba omu kyanga kyabo kunikyo kikanyise obuhenda biragiro. Ruhanga nagabe emigisha nk'ebe by'okurya byemanu hati ebyo ebintu nibyo birikutera okwikiriza kuba twagiraho afani tukaterebuka tukahikana kukora nk'ekyo ekitukozire abo kuba reba omwana wakatunga ensobwafu abantu bakaba bari mu reka turizane kandi yo mukwenda mu Burundi konka ana nimanya ngo akaterebura abantu kandi bono ko kubareba kuri yo mayi n'obusasi bwa ana umpiga gube bamutse mu mahembe bagira bagize umuganga akizire ibyo ni point yo kubanza nikumanya tukakora point ndizo bantu mwe yabuza ngutane ruho amazima garwo yostane kuzeki rata n'ekintu cy'ikutangaza muri kimwe abudumira no muri wanje kandi tunyuza kandi yo twarwanza kunkare kutangaza. Kandi we omushomesa w'ekanisa omu kyanga ekyo nawe yagamba oku nabo bashobirwe oku gavumenti etakutaha mu nshonga ezi. Kwatwa banteera ni neighbor wanje okwo namuleta motoka namutamu naza Kagongo because is my neighbor kajya ndargoniza gulu bachebera bagaruka batusibo twikira hano omukigo twatwararamo hakire akari kufera n'umumotoka twamugaraho najya mbabazi bamare nayiko mukana nagaraka neza nazo business zanje. Abatura bashaba byo kwerinda kubinga Kabugumira oba kutekatekaho burogi kumubinga ahicweke eki nobuwe Kabugumira hatabasa kwetaba mu rukiiko orwese rwe kandi bo abatura abareberweho barakushenyagura ebibanja kandi abashomwa amazina baragirwa kwetwara ha polisi izobe ryanyenkakare. Makuraga gasha kwa Ruth Ninsima omuri Banda. Umuntu akamanyesho biye kandi akeya bakugira ngo esho beyi yabo